Very good morning, karibu sana kiri mubango yo chanchamuka round isile mubango yo hata tukiariria manto yao itanambele ndeni account ya Meru mutegeri wa Meru TV karibu sana ani kwa Meru FM 96.4 mubango no yo chanchamuka. Now ukirona arua tori na minority leader ndeni ya mbunge ya account ya Meru Mheshimiwa Mwenda ITHILI ni MCA wa ward ya AKITHI. Karibu sana Mheshimiwa, thank you very much non tupotona na kanya na arua. Thank you Martin na County. Kwenda nyobo chokere nkatho ntubo mpakana. Mbako yakenda twaranira mu Meru. Na nyana ara mu Meru endari nkumukethia. Na ngumwira athigire bobo yatwendelete kwari. Sure. Na karimi for the umpteenth time. Mheshimiwa ni alumni wa Meathene. But do we say? County borogore ko ya Meathene. Meathene ndio yakinyandu andi mutambei. Yeah, ndi mutambei by the no Meathene. But Jim. Simrudi But do we say Bamore? Really? Watu wa violence peke yake. Kila bimuiria. Bamudhomu diankolu. Na aduringi. Areke ni kiatho. Areke. Ero achieve with honor. Moto yako yao ni achieve with honor. Anto baila upate na honor. Karibu sana mtageri na wadhikiri wa Meru, asante sana na tumakiza wina watu na arua. So Mheshimiwa, yani aulia mwaka Meru yesi asene. You know, boyko wata na governor kushima hiki kidogo kuna wa. Boyko wata na governor, we thought then Meru tutulia so bila tubadile na toero speed ni 400 witi ukinya 500 netodo wanini ndi manduka yeti tekubwana siasa yiko tira. What's wrong? Nimbi thina na batu Meru. Thina na batu Meru. Why are we in politics? Tokarija tokorinda kura ro. Thina mutongorio Meru. Oh really? Yeah. Menyora thina. Mutongeri kana atongeria? Mutongorio of course. Omwe? There's only one county boss. Na one governor in Meru. Na ngavana ka gwetha isa so Meru kwa sawa. Ji menya familia thena na thi mugura ina thina. Ido uriwo Mheshimiwa nkarika na bore na kuri bwaringirwe bicha na kavana. Bwa kethania. And then how no twira thina ya Meru ni kawira mwangaza. Matini. Ambu atire itokethanire na kuru. Unto everybody everything chwa thiri. Batwi bani ni atongore bange bonde ithire tuthia twichwa kulundi ngijenda deputy governor na oni bila tokethana iria tutakethana iria genda mbona tenda tutakethana iria genda ampa mbecha tokethana genda twari development cia antu bako na kuma ria turukethane na governor Alamisi kwara Alamisi inda mu requestre tumba committee Friday ndio ikagwa na choketa Meru ndo ma tuchamani ampa appointment Friday kenda twaraniria Friday and text ambira Monday onde ta Saturday ndetre chiatho mwanja chiatho 5 biari wondi negwa na message kwa ndera antu twathanira ngavana na mankatha ine ndika tukwenda kona bura twetata bura twabu bangende kenda mantu athongoma on Tuesday narokarukire around 10 that office in governor ndathira Mheshimiwa Muthuri wa Buthuguchi West ndamwithira ndikwithira Muthuri tokarau no menete ndembi muthoni atwithira na governor office ine governor na kona antu mbimbi lakini tori auto ko waiting secretary tokarau no menete ndi muthoni yako aria mwankara on 12 au awenete Nairobi na nyaundete Nairobi ndarweta Nairobi thaithano ando ndare na shughuli ucho achore kwa support manta ndare ayo ndawa toria na muthuri ambera ntukame amwirete ne omona no menete ndi thara thira thaithano thaithasta nusu aichitira tweginya thaitha mwanja secretary ya twira ngavana ita field tumuri ende na tende tukathithia atwira ba muringira thimu tumuri nyanda ikemo thimone nyanda ikemo atwira ari ba muringira thimu ngavana yagweta field oni ndaigwo lakini ndaturande tanda thila ndakethia antu office ine nau around
tu ndainyanya nkiuma ndona bandu ngari cia wiro atireta field lakini ndaichitira naire ndingira thimu Tuesday rukire ambere ndero no ara office-ini kwao no njoana atorenda ndare mbisi ntetha nde office-ini rua na alafu no mwaka pete field amburia na atorenda ndamweleza bundrenda ndamwirandrenda ndina kiatho ako Saturday kwimbeje chekuru irio ingi awita ekuru bakewa uyondetera munene kenda tona burende tukwambirania safari twikintu kimwe twira antu bako twitata tukwatanira mbera mbeje icha nominated anga amba menye bund department ikabanga anga alafu ngukonfirmire acho kanda mwira munene kwe pipe chiakwa pipe ira chiakwa ndendo mberirwa iri twaikia na ground ambera ngakwira ngakonfirmira ndetera ndaringa wenezerukire rundi Nairobi na shughuli na chicha kwa chia na uchwachore wenezerukire ndamuringira thimu na line chao chu ilanja ijionde aragoya ndamo text arago reply Thursday ndamuringira aragoya egena confirmira ndaini ya burunya ndamwira munene ankwenda inya kumetha no yite na ringi ngoromba rutha ombanya rutha rotumira rangi cha county gya thone ala message ira wende ko niyetie buru ngwanda ompanya rutha tumira rangi cha county gya decoration ya gyatho nambi munene ogwara ko reply ndamuchwa Friday Thursday ndo mura Thursday utuko ndo mura Nairobi ndamuchwa ara khoya ndaringira chamba mbethe ateoya ndaringira Miriam ateoya na gyatho no agithite iginya ndaringira Friday ndabaringira ringi bonde para khoya no ngutumire nyanga bana message ati reply ndachoka nda Friday rio kinya irongo test chamba mbethe ndamwira ndo ndaumira nda yakinga bana lakini thimu ciako butenda khoya ndamwira nda butati thimu ciako na twatania chamba ndingira thimu tuko Friday utuko ndamwira ambera andingira rugi ndamurare wandingira rugi rankondo confirmire thanga bana yake athone rugi na tume akubanga ambera ankwira rugire ru ndaringira ngabana arakoya nendo onire mbire ndi twatuma ochore bukari mbi twatuma ochore tubwithia na tembia ndenda atwarie mandu ya ndu bako na wondieko ndona mndu atebwe na ndomba nano mheshimiwa mtu mwa omba kuatire so the kuna governor seems like it's personal. No, it's not. Why personal? No tunarare kuya kiathone yako apana tebo no, that is not the case. No ndo ankwira Martin na nya the personal it can be also personal. No ndo ni kanduri ni antu na dome ombe kau for kumarukiri mwankatha mwanja okarankona no kumenda una ndo bijine na antu nani the na jantu indete me ate chibitare uhamba yetu ambe waedo me orindete na nyande na ngoingi cha kuritondo nyande mbisi nde mutongore na nyande mbisi alafu endo mbigino me na antu bagithe ubigino nchogere ngo chona ndi munturo ochwa ende na thende mbito tatanyere I thought mnyamba kiwatanira na kuru mwenda mheshimiwa no previously kako irobo eti elected boingilo kaya ari story of course ito ingilero ora mutuma wa odiwachi onde ito atira turaingilwa bwero imbi bado itoregerendo kitambo lakini toeta tore elected toeta tokarande samoya twabanga issues ira twetete acho no ntoito aikikao to mongare chonde viatene giginya ndo ngare imwe ngachaba deputy speaker ngachaba ao chanjo ochokwa mheshimiwa kaba kwa ritwangare ne Elijah atinogwa mheshimiwa bari wa thero na arare utonya ero bari kwa wito meara ari aturani o MC batanda to bachogwa mheshimiwa aere tricked ero kuri mtu umucho mtu mwito meara quite unfortunate au mara mengeti hotewe kenda aingilondo kenda aturwa no gara ukuma na bate umwene ende mande yamwe tokira no ndunende ogoriende mntore nambindro enganete nyo no me atokira tu no to inyare issues you no to ndo ivere to kwenda re ka tukira twatanire bwerero etomi ke guingilo utikyo twererwe aitu toka twera wa taterra ngambi
ende ni burangu kwa matini na burangu na Mumeru amenya oni kanthuri ni antu na every other MCs bathuri ni antu na ngavana kutumia tu ngavana ka fix burwa wekira mubukone kenda uende irio ndako embrace nonto kinya assembly language yayo na executive language yayo na ni independent bonde na thainko me Meru abakurira mono nonto utumiombera atiri matini utumiombera kawira mbeza chiawe to chira bakira itu bona kana bamunya thai no chithi nye chingi thai ya bera market yere gwegiri kapro nyemo bera igethima gegwe gunywa ro inya kimo utikyo bionde byenjero byakunekwa na imashine account yenja na thai barwende barenda kuigwithima that one while at this rate no the budget this year is 15 bows per year so total there around 60 bows to assume at that rate 5 years I know I agree to around 200 something bows so and while Meru na thina names is tokira Meru ikathira buruna ibonzo ndaure mwananchi nakuuria you know kuma kiri quarters imwe barua ati MCAs babwe bwetora no bwa actually baraba ingi barikiri ngavana no ntibomukira or something can ibokira you know when a threat that is how you live as MC especially elected. Let me tell you na ingwanda Mumeru antikira bubu ya very keenly otemzi ya kawira no ntimutongori omoya no otemzi ya kawira ontu na mwendete kinyoga tho kawira oike kawira no ntu bo intimidations cha on ground cha kwa development mtu ateke kawira ontu bo bingi really yeah that's the truth onembu ao man enda werenga wa uma no ntu kethira wendri mtu agira kuringwa mbicha na mporo Kainyo mugethia bwa Germany. Kainyo mugethia muntu onto nakuranga bana. What is that? Ringi twaragira ngondu ndaringirwe na ndona bamwe na ndona my position group ne assembly eti no ndu twakethanetie akawa kenyinga kia toenya karitoriko itire goto eti no ndu inketherie mpuru kokumeana atatu wire na ingwa kia thona no thikire speech ya kwa kambwire ata onti urira mama lakini ndia mbarukite mpuru ni no ntobo gitikire ko bakwa bampuri beire bangi beire na bampa mbeca ndaburi to bera bukeyo ntu ibugura mama now awende kwa mpurugo ya kiathone yaku mushimo how did you expect na no kumya bura siasa Meru ikarithai so we expect atia governor Kawira Mwangaza ya kiathone kina mushimo mpuru. Let me tell you oni yatumite nchumbura na thimu kada nda kumenya thanga banake ya nyanga goni messages nenda mutumaira kenda menya bunka banga no nduntikie tikiria gavana ya kuura kya thona ya kwete on support no ganke banga bunke banga no ndu siasa o control lakini ndo mtu na areo mbeti gatimu na arere kuya na areo mbere nyate ya kana mbere atumana what could have done iguragana nwaga ura no ntu rwa bwirite. Let me ask this Weshibwa, you know in the past actually tiathone bite kuura bina bidatu either Mheshimiwa Deputy President Dibatirimanite na Raila Odinga kiathone kimona bakimenya very well though you are kiathone ki President na Raila Bongo Ibatimanite chagwa ruana na Ibatimanite the same biathone bimwe so why can't we have Mheshimiwa Mpuru na Mheshimiwa Governor Kawira Mwangaza baitirimana kiathone kimwe maybe yenyo ithire kinyenyo genesis ya ngwataniro ya Bombeli ya so why can't we have nito tutote kuona political maturity exactly on tutote kuona bo we matinde ndombira atiri urona Kawira itite kiathone fulani somewhere in this Meru county kanombira urona Kawira aitite kinyama gethene kana mathigone Kawira atitaga athwati bangite no ntenda kiti yake nanga ka president president ati urombere president
nontu kawira ndawe taragaria maiki ora karia ro mu kana araba ya kanya ora kwenda ina maiki ega na kwina yenu kawira atitaga thone kingi na mbira obu mwaka uyo ndethira inga bana mbira thora mona ga thone ora mona mathikone na ari mathikone ya relative omunya ndwendera meara garitu imunyarira bana gibege ba na iba thandura ni na yange na yaita aita ya imutono ina matha kome itware no inyito muyite riu lakini kawira atita aratongore bange bari endete wita wenka ethaiki igia gatho akiu atitawe so ndi mheshimiwa jababu ja assembly nontu ugategera for example petitions nyira tugesaleshi kiti atethire twakireta assembly akwiya twamuria thina imbi atwira ati na imani nau na MCAs nauga nya speaker na muthretenere amwira ugwe guti petitions cia kwikamukiro ringi nontu ira amukiro ikaretwa kwa weru that was the words that speaker atumirikiri salesio. Does it mean that babu na ndiabo ga feel kiriro enu oversight nontu both threats na intimidations? Teje barabara kawira aronekere animite murega baichu road maturu kire otuthomere sheria ore batere kwithirwo ikiuga riu atia just refresh mheshimiwa's memory actually no ndenda weta magoro kwa inya akire maturu refresh memory ya president utapeleka Mexico it's not Kenyan. But actually babu pati okurukia after committee ya county addressing committee ya propose yeetwa reweta street kana road kana a government building so MCAs ni baba okulukia after of course public participation so then tunaona barabara ya Kibachia itwa murega baichuro. Don't you think iboto fails ya wananchi? Nya mbere burusa lezo no rongo kwa mando speak ata we una speak ata mwira gareta petition yewe ya salezo yo onibura mbagua of course non to ba to mando to intimidate to development menya oni ambira o mai pipe cha kwanto nani cha 1 million na jondera kia ko mwembereta no te na ringi kuma wende kachichi yawe no nyambo ire kanarete ja ko bandrango otira koro ya githente iguo nyatha ne ogolea na nyatha ne utugo gairugiri ngetha ndire uri on ankaria oko nyatha ne ogolea ngetha ndire au lakini gambo ire menya ire mheshimiwa mabura Meru baburita kumenya matini intobira te bya kawera na kawera atitwite bio ontendani awira atitwite bio wando twite no nto te byawe intobira ibya mu Meru na intobya mu Meru te byaku na ibondo kwenda matini mu Meru athikira oninka bwithia sheria ngaigia sheria mbunge equalization bill equalization bill kawira natia na percentage fulani na hatu percentage fulani toka twata eka divide equally across the county ward chonde yonto ata wasinigishu county darake na minority lino wasinigishu county na ntomire copy yo sheria bill bara una 42 million per ward beje ida bakona ambira barabara jako ire iteremi I mean ire itekiri muram ninkai muno no nareba kona 42 million e 40% of development money nego divided across the world then Meru county sheria rankareta dereta sheria ya development money beje cha county 12 billion that percent in development money untita la branga vana talaira the former ngavana mutalaira 12 billion chionde atalainya mecha dedala that percent of 12 billion is 3.6 3.6 to a 50% of this development money in divided or wanted direct 50% ngavana na tu enough for flagship project Oka 50% of 3.6 1.8 divided by 45 by 45 once 40 million obora on debita kona minimum 40 million in development inge 40 million winge want natiwe neo enda korea
enda kuyaneo ingweke lakini obora wondi yone 40 million Mumeru nambere wondi ire kuyona the mandela 40 million na no iko on average everyone should get 80 million ibo kuona je hapo tofilite wananchi mheshimiwa yeah so ibo tukadhivya na todhivyo kenda nye mzizi ba free kutweka whether menya itara kutara itara kutara CDF MPs wa opposition anto ba inyila kwa muno otebi bietano nende thaibo tukwenda ne unyo sheria na nyo akarwata angaromba Mumeru support kinye mzio gwake akurea we Mumeru wa support weto kama abo support okay na ila lazima development chita mashinani whether ngavana na kwenda kana ate kwenda tetu modulaire marugenda tona development okay autore au kotilia maru nderirwe bure machamanio ne Nakuru gavana naro mere nara wati bwari kanirie na bawatanira na abunenkira 10 million of which 10 million iji ibabu control kinya tenders elected MCA nyango era matindi gavana kawera imurongo narongo au ni miantende to rongo ni oni arongwere 300000 dene kamuto ente non to rongo yomba kwayo anga au kwanza MCA bana baba utumiro impuru baba dia tempuru ba tumaro munya kuthoke thirikari anga inda banengere 10 million bara mbecha batari tirengwe endo ndenda tiri ndenda utalla awire anenkare becha chiariwa awire itoreire mbecha otengwe ritiro okay first of all mbechi ukasi anenkanairwa directly kiri MCA as cash na pipe egadanda nengerimbia ntenda ore pipe nanda igiria ndo bago okay egada we tarangoire batwe taro in development cha 10 million tembecha development project worth 10 million everyone 3 million yata kimbasare chati ara 7 million ya kwa tu for example ya kwa barabara cha kwa kitombo ndari onde kwa nene ndawa 3 million ibande mere acho barabara bankirendera barabara kuonde nyathe chiko charemero kuthira kuonde of course 3 million kitu kidogo mno ndacho kanda 2.25 ogras ke na rate ire 750,000 bakiro irasi bidatu nanto bako iba kumeina anda ina mbere irasi biwako 750,000 mborero meti sindilings ndare ko sindilings ndasukuma mwanka ore ko ura ndasukuma ndare yako uriro bare omburira buru ende thai ba ite winga manga ire mandinga thimu embranga anga ko mtararo igemne ni goku anga kampanege spaita lakini to amuringa thimu tumwira anga ari ni kampani ga na kampani ingi ndamuri ya murume Victor abo kwenda wiki abakando thano sindilings thano ambira ara tukwenda committee mbecha tukareta October ende bare ondetera na pipe cho 1 million na mbibira bingi ngoti kinyambia chao iguthira 7 million iguthira ende ibombia chao county kariyo no te mto nengaro mbecha te mzana nkeremba no ndoni adana nengaro ngithanda etire ara ko ziva spread ora pipe nanda igia so bawera wibarire mbecha barire hata kore hata no era oni arongwere ndene kamuto ende lakini menyara ne ugwiringa the no ndori on president utina control what is the meaning of governor Gavana ngwagete ko make sheria ngo ngavana resources and actually the president no ananganira mbecha ri kwa ananganira ate na menya of course ukanenkerwa MCA kanenkerwa matina kerocho ai chunge contractor you of course bukala na contractor no tengo igaiteka kenda po save mbecha so is it true mewe mo ikorongwera antu so is it true na wire ati na bunenkere ibabu control contract 10 million te mande yo control na wire bo nanga ba mo ba control antu na mo tena control gavana na wire bo na wire president na wire mbere president na jo ga wo itorere mbia ba mo be itorere mbia endo achi na tore yaira so aya mheshimiwa ruto wetekeria twinde to wetekanire na Meru kwena thina which way forward ina ato irekerete to mutuma batiki mwa mama ndere menya way forward mbere oe forward mbere Mumeru atagele awathi na elewe belewe bonte nando kuma bandu batrenda kubelewa lakini
baeta bakelewa pole pole belewa pole pole bongo bawa mtu na ume obichi lakini mwangatha iga tweterera Meru bongo bawata nteto bamenye Meru ina thina nonto antu baraba kwelo ibonete Meru ina thina there's no way ndera nyanto bonga berende babu ona inde gwita kwina thina babu inyebu ni ndinde bambia ona inyebu na bakaweru muno bakawo bono ene nonto ndabere kwina thina na oni menya antenda mtu ugothilungia mtu ni madam to straightforward ado mutongoria straightforward watho mutongoria ogenda we tukwina maira wonyi maraiti chiakwa kathenya ni ndere elected uni kamatete pa menya mutongoria amatapawa my friend imbitu ma president ya respected kind of the power of the people and undi the power of antu bagithi iri ntone heshima tone tiyo anata endo ichethi o aginyela mwana inchi kandi presented mbi ochethi o ndine ko wo baginyile ndi mbi presented mengo ijago goyokie no ndoni ni burita kuyanda agithi ngakwathina cha antu bakwa na mutaratara wachitikira tukona bra tutathania ene turia we makakia kana we nkirithagia genda manto nyango ijago chongo mbulwa mara imbetherie gwina na uyenine ango gwinira ambia antu mithire ingo inquiry and development so auko development gavana wete we ari sasawa we can development ari we maturene what is wrong with that na you know if anything kuka utwika ati kwina we nyange bwa mbecha kana wamba bwa mbecha kiri mbecha cha county tio we mheshimiwa mwende ithili uko rukiuria ni gavana Mwangaza na that is why akwenda wita Mwanka ntureni one barabara ya bibi uya murega baichu kwethwa ninji na inji atea you know that is what she wants kuhakikisha atiri ariwa ati kwenda ngo icio chemukia actually that is the word so what is wrong ana boirere muritiro yango yo katho tofauti buru na yake ngangi na bamunya athega ngo icio chemukia endere otuwa na thina na ngavana kuyakona project kana kureta development anonto kinya into bya wonde no waikakia ibonto arameta pipe chakwa na uningo muromba na ikieni ntekwenda inyago te lazima mbonero na ikie thina anto bako bone pipe menya otuwa kuria ngavana aritangwe no unti kwenda utibyo kwenda kunenkerwa Mwangatha ibi nkwenda ankwenda intobya antu bako bona into oni anenkera mbigeni lakini no Mwanka bona into no kumya antu bako bakairi into na mheshimiwa bakairi into ko kwithirwa atiri uwe ne ndi utangatha tarani utiko watanira gavana Kawira watanira igwate ndi matini utiko ritaniria ngui iri aende ini yoyote kago jonde de ritaniria maybe go te kwa adapt speed yewe kwithirwa bombere kabisa no ku fault oritingwe bwa gavana Kawira Mwangaza ni kumaanisha ati puti witaniria boya and that means kuringana bora kuri thai kumaanisha ati antu bakithi bationa maendeleo bationa nete kagonde batina right ya gona bena right bagona so are yako endie pipe kwa karata nkamenya bwagala lakini bagona lazima bone kagonde bibia we na ta assembly mheshimiwa bukiri pote kwariria mbathukano yawe na munini yawe na ibo batino at least gwitauge bwenu endete na tabakaririe na mama ate kwenda chia karibia mic menya bataririe onto mama ate kwenda bariri no kona ngavana na itire MCs bembe nantuira wete MCs bembe ira kongera ndinjia mwengenyo bichini na mimbi ya vera ba keep off kirendo yawe nao na ndinji na tabakaririe na waririe wata mome na baba ingia bafaitirita ganyo chogara meu nyan ori ndrone ntumba kwalankana ni nondo kadha nkumwera tukaritanira ngui kwa riochoka akurema ndanga itata mheshimiwa kiri towards kithurano kia mwaka muthiru rutero rwa Kenya Kwanza ni rwari na mwambo baua state capture the assembly is under state capture ni county capture so nkiakuwa ati assembly Meru ire under capture ya governor nkiethwa ndi umene yore umene
So it is true that governor that control MCAs. Hino mbwenu wa control nontore. Nonto kethira we wagira kuringo mbicha na mtongere. Governor ate kone yago. Ori nyogere nyaka benu bokira. Just make me understand that today. Nitio tukinyite yako kwithirwa ati mheshimiwa mwenda ithili kira wita mheshimiwa mpuro wa buri kia muretera kia thoka kwiyotethia antu bakithi. How did we get here? Why are we here? We are here. We are here on the development kachina muntu kambe resources chemeru county china muntu ma control. You know thina. Na bundu ndawa sherie ngo mereta to amekulukia. Then development imo iko mage muntu ko de sherie chi time ground. Then antu baka free. Ende dai to reu no ntu twinde no ntu antu aba watiende o waria o te barabara. Waria o te pipe. Ende mromere to adia nominate ndi age bagara genje bate na wondi bo menya inyoga kwa lindi scenario nominate bara adia no ndo bate na wondi eno ndo the development bakwenda bawo baatwa lakini ende elected na wo to agomira kwa adia no ndo bondi no gira wato ndo na gira watwa no gira pipe yendo pa na gira pipe iria weta iria kwendo. So mheshimiwa, how sure are you ukona support kire rwariro aku kana kire bile yeku, whereas wauto makuwa the county assembly is under capture? Nkona support nontore MCs beto tagwende batantu soba nantu soba kinyetha situation nendimandire mo mantu yamu nonto situation no you fix somewhere where you don't belong. Situation ire Meru no fix MZ nyarati kwenda na nantu soba of course na nanto bathomete na sheria uri nkamirete nkumya bami support nonto itukwenda Meru kinya bo bando no bakwenda Meru itaboya otunta tukwenda Meru itaboya assembly with the situation ni kari ure kariwe but I know bami support na tokombo itaboya me simple majority. Okay. So mheshimiwa kiri ndo ya governor na munini we as the minority leader, did you know ni kware na thina atika governor na munini we before we yakuwa ati kwina thina thina ni toire thina nyingi muno thina ni toire nyingi muno tutathaira mutuma thatande bure Mombasa nyetha mutuma nwe na kirire lakini to muthetaira ariwa ni uthaka kabirite of course no mango kabire uthaka ya mutuma abana kende to ikagua chere yako bwa eno na bradi eri nanga kurawa igawetha no mwira gwengo kila ba me hago orogi nyama tini okona ende oni arantieri nanga ogwa otebungi ngobithirwa yange yonthe ngothithirwa tieri ithogwa na regira roga atiri oga manya mutuma stands to gain more than to lose. Yeah, orago lose in governor but mutuma stands to gain as at now. Why? But then of course he is gaining nondo mutuma nyaga ku gain sympathy ka ku gain popularity atrare nio and the end of the day president no maga intervene in this case. Yeah. So mheshimiwa, do you think Meru ni bakuelewa thai merirwo kurita na siasa cha Meru bro ikadithai? Do you think Meru ni bakuelewa the kind of leadership ya Meru? Meru ni bakuelewa situation yenu ya MCAs ya bamo kwithira bayonka kana kinyawo kwithira itari withira to ina governor? Do you think Meru ba understand now woke ya clear kuati assembly they under capture MCAs ni bakutangu ina threats kana ni ba work under threats cha governor? Do you think Meru ni bakuelewa? Meru go batrelewa nyuma but I can tell you to that ya Meru dhaini kuelewa na thandi yomba gwethetera kunugiroma into that ni kuelewa sati now nonto Meru bakulalamika muno bakiwa assembly anganetre kurea anganetre tandene na governor ngaiko karirwe menya ta gwede moringi kure nyama ta ami
na ichingoe muntu na ichimbi mtu adhurero na bonde dai mimi beta bakela wangavana kawira mtu naye taimwelewa menya namba matidi umeta kwende ngavana kawira aringeri kura imero yonde aringeri percentage kidogo nende mea ngavana na nyanto benda kuthwanya obora muringi kura omero no asapotika wera na rengi na bakathwania ndi kila mtu ibuntu konenda antu no bakira kwa intimidated kuhurwa kisiasa ngambi hapana mwangatha ayantu ibelewe tokawira menya kwira matini Meru yachoka nyuma kura yamno tona anga bana raura tha ine nyoko le atata kiumi ya thatu kiumi let me ask you menya asangavana ngwe kinya bingi naro kuria menya kwira utemenya go elected the non to it failed you listen to that person and you are listening to the whole go thikira wondi yonde na hari Nairobi na tongoria bangi oba Meru antu banene by very man about leadership of Meru non to wenga bana iro mo bichino eta ko lobby some resources Nairobi resource utimia meterator of billion reonde ne gura mechara ne kila kitu ubureta gwetho uturo eta okubya somewhere yakogwa ndingo me awonde wanka njuro ithima bithatu national government in the course of time ithima bithatu ganjuro national government tibya county so governor na bureta gwetha tura eta kulobe resources lakini ndio okolea 24/7 my friend okolea ndikinda buti na taka ithia muntu menya for real the transformation to go there antu bara yake nene bakona nya bawireto no ndo wate na opu mwambiririo eto ndo na go bage ana bo bagua lakini mwambiririo mo wate na opu aro no ndingiro bahati yareko to na mtu agana kende buti kwa kama tres no ndingiro oratiro na me wate ona bonde muntu arebe agu no ndingiro bahati yange tata kona wate ya na opu omuntu ya na opu mandibuti muringeti kama tres kana bahati ende mtu anyona ngorio na ngaro bati uri yako so no mana mtu agenda gia viure changare yako nenga no te nangare so wejwe boy awo uno to darika kwethro ni ndelerwe first gentleman the other day aitunga rwimbo akinira ntu kiotene kwethro inda muatire boboya awire ati kaba kwenda ngabana eta kunyo chai Nairobi na riwe ndire kuwa ati nire ayeta ku lobby resources maybe kana extra resources Nairobi ni bindibo first gentleman na uatire antu bakaba kwenda ngabana eta kunyo kwenda yantorene aile matini yankwere oni Nairobi no into video beyond nankwere that's a fact oni indaraga bugi nene mno kiraga choro na women na fundraising day onda uwa ndakira mama ndayago realize kurubago expectations yo eri urukura yoto no ndona honi nkothira ndona nkyagore ocho mbeja nkothira ndaitire Nairobi Monday na ndandika barua ile ndandika barua na leta ndio ofisi ya Kindiki na ofisi ya Methika CS ndeta na Nairobi ndeta maanda agisha ku receive nda follow up na ma secretaries mwanga munene ona na ndagerio muginyila message nambi but you know they are busy people finally wenda erio tumere nyama MP Dr. Mutunga na ngumuchokera nkato muno ntuno Kindiki atumire Mutunga na 1 million okay congratulations CS Methika yanda tara 500,000 ankira wita Nairobi PS kebori na no ndadro mo no anda tara 200,000 PS tonga no anda tara 100,000 ankira wita Nairobi otikyo nkiona na ngiri yao mashinani yao ngitilonga Merwa ende na ugone intubiria Nairobi muri amathanye first gentleman na amathanye agwita kunyo chai Nairobi narekane ayo na ngaba na kawira na ure nyumba Nairobi aria Nairobi akalobi into Nairobi au tore atenya ende atenya au Nairobi ya tage
Maybe Residency ya Meru. So sometimes we need to be real. Kato arioma. Resources. Kobunga panagrito aria kiwa national cake is not a wending cake. Greito bondo aiji greito aiji ko lobby no from the national. Ali into bimo structures ito kona ine nenya marketiri ama kutano. Ngoroba. Ninto be greito. Structures permanent. Ali akabros, ali akoromone. Ale kenja na ara antu betu ba kenja ba ina kia mboka ruino. Ruino mboka ga ina ino ruke kwendwa. Tai kabros. Into bimwenga bana burita ku mo office ayata ku lobby. Na gara kana manto me yo da ulungana na rubia au non tumbe chichi ga onte imbe chote icho. Na ite tu tede mo Meru. Ga ba moira uma. Ite tede mo Meru non to ende ndenda nenkera menya mtumbo burita kwela ngavana kawira da ite wimenire. Kende aya na mandibuti oni otebyo ndrona betankithega imbinkothegia tanga ndekia mbirida wethe nyeni nkodimandi kinda buti kyakwa inkodimandi muregeti okwa inkodimandi bati lakini nda tankithega ndekia iza ngavana na resources iye kwa ya na mandibuti mheshimiwa te resources kana te mbete cha county ni mbete cha wengwa it's a personal initiative angboire kinyetha te cha county au na dan rueta the line clear ite cha county there is no line that she has drawn but ite cha county non to cha county then whether ire ite cha county na retare antu bia county ta baretare nyama ndibuti ya county menyote miao gondrual a clear line that into bite bia county wetu retare ni bia county wewe ya wantu Mheshimiwa tukithiria ke your fellow MCAs ukumira na now you're in the limelight no to support muritere jwango gijo governor ke your fellow colleagues urendo vera tena minute tukithiria on my fellow colleagues franka vera nkabera batwi niumana ndira kwira wa niumana narono atona ro mbea wegira mpaka ntwala oni nkwiritan Oegire tani na nyanto ba ko iba kumena nto ba ko bambetigireti o nte mea weta o nte mea ko na manto aita buya weta no ndinko na tutetheka for sure o nyanke da go dilonga wondi na 7 million te bunga itiranto ba ko ankwenda kona resources igo ya minimum 40 million kenda at least mbumba kona barabara ile wikiro moram non to na e film band Oni mbia wo essentially kapsa ga go da manto arandera anto aya ka yorongo at the end of the 5 years oni inquire MCs colleagues bakwa non to ogwebo on the 7 you by neo 7 million de beratri non to ngavana batu te kuranga vana batika to kwenda correct na kuboida sheria chombo te yantu wetu na sheria moya Equalization bill ne moya kumaya te yantu wetu batu te kuranga vana ngobaromba bantebye tutathere ngavana wigi into mashinani twigi into mashinani nduru sheria kutatwike ngavana au gira tu yugo boyan antaba gede batan sambe kira boyan tu gwera tebyo ngaigia nao angaba pogeta angaba ta bwethiri tebyo ngaigia no angaba na babwethi no kwanda twita inyaro na uke apana kutwike into bira atukaita ongende nkubaromba itarakinya even support nkubaromba ringi antoba to ba Meru complain irio let us be careful to ai careful ndo Meru batoere ngwe na Meru baratoere ngwe ba kumangwera tuburita kurita ta gondansi na ngabana ta gondansi na ngabana kila mahali angokolea ngambi ngwera tuburita kurita ne agona mo Meru maisha yao ya kubwa nonto to andalewa gondansi na ngabana at the end of the day kitaturamba. Okay. Ndo kuramba mambo ni matatu. Thank you so much Mudhikeria ni mheshimiwa wa AKITHI Mwenda ITHILI ngwetikia turikiria au tungoje tuone kama wataact ama watangoja warambo na mheshimiwa finally in a minute you know feels like okwaria na mwambo your secretary general wa kiama yaku kiambas secretary general ko twira akwaria nwe ntegumeire moithuthiritio mweri So this is not about me. This is not about me or anybody. Yeah. Ona I'm very independent. Na oni birankwenda ndakwira oni ankwenda ntuma ko bona development. Yeah.
na antu bawondi ingi kinyabo mheshimiwa rongi atika inyilwe bazu inte tona development na ringi na ronkele ngona Meru tutita bwaya tukurongwane Meru tubita kurongwane tu Meru ni tabana tukona tukutangalana Meru gagutira na bo muicho matini nya baba bakwera mu Meru ite angavana kawira Meru ni atwinte owe matini eku MP neke senator neke women rep deputy governor MCA na muno muringi kura gatha te muringi kura andi te muntu agetha ngera kura matini utembeta onto embeta mbeyo kwa iria utichu nyantare ndegwe na before ndigiro kura iketha te muringi kura aringira kawira te agenya maraki antu no bainyelia ai munene the queen iketha tuwe babange te muntu athira embunge muringi kura no munene na ibon kwando omwira ande muntu Meru neke na icheta kama chamaneo yankarwari thank you area gobaniria Meru na area kona Meru arwetha inanga bana ni mama arwetha wakabati arwetha atendo mona na thwani aiso barwari athwanirie Meru muntu atukuthira uni ambwira uma na imbene na indonere karaya na inkona nyatha itutithite boya no tiganto baugithia twendeleo ndina chiendeleo ture thank you and what a better day yo cheta kama chamani it's a Monday Monday meairo ukithwana iria so chifikiri wewe Jumatano inaanza thank you